ngasi nungdaram phong hiba tuan ma chifong singdigi maruiba I pausing khongacharaga Manipur Top Channel digi share tawjage ahanba maruiba pau ama oina lokhacharakanda hayengdigi 6 walks straight hawragani eso All Manipur College Teacher Association gi President M Lokendrana haikre college oza singda UGC gi tare suba PPPU haidano khongjang changsilabasu tabidabana maram oiraga hayengdagi thabak lepagi khongjang 6 walks straight hawragani straight na maram oiraga sing amasung tamda lairiba college khudimak shutdown tawragani wafam asi ngasi press club ta pawmisinga unabada Lokendro na phongdokhibani Lokendro na makha taraduna hayengdagi hawgadoriba 6 walk straight asigi notice ngarang chief secretary to governor secretary to CM amadi mari lenabasingda thakre hairihaba maruiba pawmasu ngasi phongkiba nongdairam phongba che phongsingda phongnari atopa maruiba pawmanamo schedule tribe demand committee na CM gi wafam yaningdaba phongdoktuna wakat mifam phamduna protest tawkre yelhomi mitai maitai singbu schedule tribe list chalhanbiu haiba demanda handakta February 10 da phamba assembly da chief minister na matam khra ngaibi kho haiba wafambu yaningdaba phongdoktuna ngasi schedule tribe demand committee na sinduna tha ground mamang na famduna protest tawkre protest charu yakhiba demand committee gi general secretary K Bogendrojit na haikibada Manipur yelhomi singbu mitai maitai singbu schedule tribe list chalhanbiu haiba khongjang asi Englishing ni taragani thodigi sangsilakpani sahi nipan hokre hauzik lairiba BJP na lusingba lenga asidasu demand tawrakhiba sahi mari sukre Englishing ni taraga mapan gi Mars ahum da miyoi lising kyana saru yab khongsa sakre madugi matung Mars mari da matam madugi assembly floor da star question gi paukhom da hauzik lairiba chief minister N Biren Masamangna schedule tribe demand committee gi khongjang asi marksu yaningi masigi matangda lokhalakpa yaba thabak lokhatkani haikrabani hauzik sahi ani hokre adubo thasigi tang tarada assembly gi mifam gi star question gi pakhomda schedule tribe demand committee gi matangda karigumba thabak amata lokhatpa leitri matam khara PBU haibisi demand committee gi ningba kainingai ni athuba matamda sarkarna darkar oide recommendation Bharat Sarkar thagadavni masigi matangda chief minister na khongthang amata lokhat piraktrabadi matam yoiba khongjang kya sangsilakani sumle khanglaba tawfam thokpa thabak athuba matamna tawbiyu haikheba pawmusu ngasi phongkiba nungdaram phongwa se phongsingda phongnari makhasa tharakpoina atopa maruiba paw amana temporary market potpham phama yanaba sit sengkhrai Marisuba Ima Kaithel temporary market potpham phamba yanaba city police ka tuan organization kedo wom marshal amadi asukna singmana kusamna duna Kaithel lu na thamna ba sengdoktuna social service tawkre sengdokhi baduda city police ki OC sundirana phongdokhibada temporary market asi covid laisana maram oiraga matam sangna potpham phamba yaramdabadu potpham phamba yaraklabanina Fire service ki mating lauduna social service pangthokpani Kaithel asi lengakna sem sabagi thabak loisilakle maduna lengakna piba SOP ngakna Kaithel famsi amot akai fata haudi mafam sana thamsi haikheba pawmusu ngasi phonakhi atopa maruiba paw manamu press the bomb thamjin bahai bisi pauksegi thabak toriba isa singi punchida singnarakpani haina lawi nimpal Thasigi tara humdoira kaisampa thiam laikai da leiba poknafam amade People Chronicle gi office ta bom langsinduna pauksigi thabak tawriba singda aki akhang piba thaudu adubu nongsup Imphal Palem Ima apunba lup Nimpal na yamna kanba mongda yaningda ba phongdorakli Nimpal gi Secretary General S Santi Laimana press ta thokpa chirol asina hairibadi karigumba wafam amata khangandana press ta bom Thamjinba haibisi pauksigi thabak tawriba isa singi punchida singnarakpani haina lawdaba ngamne ahing nungthil naidana miyamgi mit nakong oihaliba pauksigi thabak ayet apan piba haibisi aikhoi punamaki mangjaba natana masida aikhoina tongjaba amata phangloi haiki serol asina makha taribadi kanagumba lup amana makhoigi nungaitaba amadi penaba lairabasu paumisingi damak matam suppada lebriba All Manipur Working Journalists Union amadi Editors Guilds Manipura Hana tathok ta sin toramba yabani karigumba wafam amata khangandana press ta bom thamjin ba haibisi pawmising singnarakpani haina lawdaba ngamdi hairi
असिगुम्बा थबक असि मणिपुर लेरिबा खुलाई पाइबा ओइगेरा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ना खुदोंग चाबा लौनबा होटनगेरा नत्रगना लनाई नुंगाइनतबा ओइगेरा असिगुम्बा थबक असि अमुक हन्ना तौरिदबने लोनेना प्रेस ऑफिस दा बोम दंगसिलंबा दुदा सेनरिबा दु स्टेट सिक्योरिटी ना अथुबदा फादुना लेबा मियाम ना सममनरिबा बोम अदुगी मपु कनानो हाइबदु खंगनबगा लोनेना आइन की मतुंगिना पीफम थोकपा चेराक पीगदबनी हाइरि हेबा पावमुसु फोंनखी अतोपा पाव अमना अगनी हाइना लाउथोखरबा मियोय अनि टेक्ता कायदना थादोकपिरकनबा मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हाइजखरे लुपा करोड़ कुनगी सेलगी डिमांड तौदुना ममांग सहीगी डिसेंबर थादगी असमगी लरहुलुप अमा ओइरिबा उल्फा आइना फजिंदुना थमखिबा कुइपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ऑफिसर अनि अदुबु टेक्ता कायदना थादोकपिरकनबा असमगी फाइनेंस मिनिस्टर ओइरिबा हिमंता बिस्वा शर्मा हाइजखरे हेमंता बिस्वाना उल्फा आईगी लुसिंगबु ओइरिबा परेश बरुवागी मफम थमखिबो वफमदी ऑफिशियल अनि अदुबु टेक्ता कायदना थादोकपिरकपना उल्फागी माय पाकपा हाइबदु ओइगनी मदु नतना मखोइबु सीबिगी सेराक पीबा तारबदी आसामना मलेमगी लेबाक मयामगी ममांगदा माय थांगतुना चटपंगमदबा हाइबदु ओइगनी मखोइ अनिबु टेक्ता कायदना थादोकपिरबदी उल्फागी मफमदा सिंगबा ngamlaroidaba laman tonchile haina लौजगनी हाइना फोंदोखी अमरोमदा हौजी उल्फा आइना फजिंदुना थमलिबा कुइपो कंपनी की सुपरिटेंडेंट ओइरिबा आसाम मसा प्रणब कुमार गोगोई की लोइनबिना उल्फा आइगी मफमदा हाइजखिबने मखोइना पामलिबा सेल डिमांड अदु लैजरिबा लौ इंखोल पुनमक योलगा फंगलकवा सेनफम अदुना खरदंग ओइरबसु पिजगे मपुरोइबगी पुंसी कनबियु टेक्ता कायदना थादोकपिरा ओ हाइना थमोइ सोना तेंथाना ओइगा लोइनना हाइजखि मिये अनि असिबु फजिंदुना थमखिबा लोइनना सेरोल अमगी चयोल अमगी मनुंगदा हाटलगनी हाइना लाउथोखिबा असिबु आसामदा लैरिबा तोंगान तोंगान मसक नायरिबा मियोय क्यान यामना कना यनिंगदबा फोंदोखिबा लेख्रे लोइनना उल्फाना लौरिबा वारेब अदु यामना लेबक थिबनी मखोय बु हाटकनी हाइबिगी फिरेब अदु हंदोकपना ख्वाइदिगी अफबा ओइगनी हाइना फोंदोकनखिबा लैरबने सैरक्सिदा फाजिनखिबा ऑफिशियल अनि अदुगी मनुंगदा कंपनी असिगी रेडियो ऑपरेटर ओइरिबा बिहार मसा राम कुमार हाइरिबा असिबुदी सीबिगी सेराक पीगनी हाइना अमुक्का हनसु उल्फा आइगी मेकेदिगी लौथोखिबा लेख्रबनी हाइबा पावमुसु ngasi फोंखिबसे फोंसिंग फोनरी लोइसिलपोइना अतोपा पाव अमनामु संगाई युमफमदगी मियोय यांखैगा मरी कांग्रेसदगी तोलगा बीजेपी दा यावख्रे मथंग सही इंग्लिशिंग अनि कुनगनी थोगी अंगन सरुक्ता पांगथोकलाबा याय हाइना पानरिबा मणिपुर की असेंबली इलेक्शन असिगी मंगोइनना हौजुक पॉलिटिकल पार्टी अमदगी अमदा मागी खुदोंचाबा येंगनदुना सोंगथोक सोंगसिन तौबगी थबक यामना कना चथनरगली ngasisu thawal district ki khangabo kendra gi manungsana sangai yimphomdagi hana congress party te leiramba miyai yankhai ga mari rom bjp da nauna yorokpaga harau tayam phongdokpaga loinana bjp khangabo mandalna sinduna miyai singa dubu taramna okpagi tharam ama sangai yimphom nungphau bazar da ngasi pangthokre tharam adu da bjp manipur pradesh ki vice president and nimba singha amasum bjp khangabo mandal gi President El Tomba Kumana Athoiba Mitung Amasum Tauramapu Oiki Lonena BJP Thawal District President Y Kumar Jisinga Sorojini Filling Station Khangabok ki proprietor Thoksum Ongbi Sorojini Devi Khangabok Jila Pariyat ki member Case Rasmohan Singa Khangabok Part 2 GP ki Pradhan S Opendra Singa Part 3 GP ki Pradhan M Laisalung Devi Sangayumpam Part 1 GP ki Ex Pradhan MD आजाद खान अमसुम बीजेपी खंगबो मंडल की तुआन तुआन थौपुबसिंग अखनबा मिथुंग सिंग ओइन सरुक याखी अथोइबा मिथुंगी वरोल पीरदुने एम निम्बासना फोंदोखिबदा ngasi asi यामना मरु एबा थरम अमनी तुआन तुआन पार्टी सिंग लेरम मियोय किया बीजेपी दा यावनबगी कैंपेन अमा सथरिंगे मनुंगा ngasi कांग्रेस तगी तोलगा बीजेपी दी योरक पहाइबा असि यामना थगनिंगाइनी बीजेपी की सतना लॉन्च अमदी आइडियोलॉजी बु थाजदुना योरकपनी हाइना खली कांग्रेस पार्टी दगी बीजेपी द योरकलबा मियोय सिंगा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एंड निम्बा सिंगा बीजेपी खंगाबो मंडल की प्रेसिडेंट एंड तोंबा खुमनम सरोजिनी फिलिटीस खंगाबो की प्रोप्राइटर थोक्सुम ओंगबी सरोजिनी देवीना बीजेपी की थंबाल येकपा लेंयान फी यानबिदुना तुपी उपिदुना तराम ओखी हैबा पावमसु ngasi फोंगबा पॉक्सेसिंग द फोनरी